pejićiti na momente. Lokal treba da se zatvori od ovog momenta sad. Po šta ta ankesa prej qytetarëve të Zymit Potukut? Bili su primete od građana I kao produkte me afat skadum, dakle na os produkte me afat skadum. imali produkte sa ovim prošlim rokom. Dokumentacion për periodat mollit, mollin ku ke bli. Dëshmit. Treba dokaz i poreklo ovih produkta što si Do të më janë zësu produkte që në gjeti. Treba da se oduzmu i ove produkte. Telefoni i drejt, se nas mund me kontrollu të telefon. Možeš da vidiš da treba da očistiš ovo. Okej. Përshëndetje, nga për inspektoriatit sanitar. Ministri i Shëndetësisë. Imate li neki produkt koji mi prošao? Čuno. Certifikatin e biznesit. Imate li certifikat za biznis? Janar 2025. April 2025. Produkte me afat skadum. 2024. Produkte me afat skadum në prill të 2025 dhe në janar të 2025. 24 Produkte me afat skadum. Produkte kam dhënë që ka produkte me afat skadume. To su ovi produkti sve su sa prošlim rokom. A gdje su bili? Dobro, pa ne možemo sve da vidimo. I mi stavimo, dođe neko, pošao. To ne prekontrolišeš rok pre nego da te plati. Pa to jeste, donesi mi pešće. Tije produkte i kao su na dim. Produktet nuk Kaže, držiš na... do të më marrë me pjekë aty. Treba da i makneš... Ujin, produktet e lëngshme që janë nuk ruan diell. Sočne produkte treba da makneš. Ta lejohet ekspozimi i produkteve të ushqimit në janë nisë tash më njerë me lënë në vend ku nuk e rrugë dielle. Treba da i staviš na mesto sa ndilkura ose ndrit. A kad je na primjer zima, Ekspozimi i dritave nuk ka kushte të rujtjes, atë nuk ruan ato kushte. I largon e pas kemi magazinën edhe Pošto i magazin treba da makneš. Pasi derek. Mirë, kur është prodhuar sa pa patër. Kad je proizvedena i koliko ima rok trajanja. a to si tu i sad. Da, razume. Ai duhet me koni regjistruar në Agjencion të Ushqimit. On treba da je registrovan u agenciju za proizvode hrane. Për një përcaktuar kriteret sa pa drejt në ushqim. Është pse do të më ngjej këtë soja. Me që qofë se ma gjëllon, është kaplonë ato rëzikë. Samo ako ti neko da bez para da rizikuju. Bez para, želi. Pa dole sam uzeo sve dole umići. Atë është një asë dhe Jes, razumem. Ma vjetë sa më se në kërkush. Pre 5 dana, 6 dana. Po shkoj lokal. Gde je taj lokal, možda nam kažeš lokaciju. Nije lokal, evo firma. Vetëm Wonder. Evo firma, Wonder. Ovaj domestos, jes. Kaži ti meni da ja... Nema Boga ne zarobogati. Supiri do të më mbyll. Ka produkte me afat skadume. Po, duhet më mbyll. Me rregullu dokumentacionin, emailën tim zyrtare e ki shkruar në proces, dokumentacion për periodat mollit. Mollin ku ke bli. Dëshmit. Treba dokaz i poreklo ovih produkta što si... A stani, gdje je sami nalaz? Libri sanitare. Sanitarnu knjižicu treba da uzmeš. Privatno ili državno, može i državno, a? Sanitarna knjižica. Dezinfektim, deratizim, dezinsektim. Dezinfekcija lokalna, kompletna. Lokali i mbyllët pejićiti na momente. Lokal treba da se zatvori od ovog momenta sad. Po šta ta ankesa prej qytetarëve të Zymit Potukut? Bili su primete od građana
I ka produkte me afat skadum, a kena os produkte me afat skadum? Imali produkte sa ovim prošlim rokom. Se rregullohen lokalin pastronia. Jo, dokumentacionin, libreza sanitare, këto produkte, kur ti ke shprej, kur ti janë nisë me rregullu, i dërgëm punëtor, na vinë as filëm. Ata ti sa të